Hayırlı gün. Biz bugün Uluş Yakmak Mektebi spor zalından reportaj tapşırabız. Bugün bunda basketbol yarışları başlanır. 50 sekundda, 50 minutda Şakmak bilen Litsey mektebi oyun başladı. Hazır sözünü Uluş Yakmak Ağıl Jirli Özidara başlığı Adiyatullin Rasih Ravil oluna beremiz. Rasih abi, siz bu yarışlarını 4. tapır ötkürəsiz indi. Zamançık әзірленесіз, kütüp alasız mı? Her bir yarışını her kim indi әзірлікмен ötkərgə tırışar. Ana indi vakıtın aldan indi biz tiyişken bu işe ötkərgə tırışabız. Bu yarışlarının ötüğü derecesi de kılıksındıra köbürek komanda katnaşkan sayın ol indi kömülrek, zorrak, kolaşala o'zga şartlıqlar hem indi o'zimizning jedikda bo'lgan yosh sportsmenlarni ko'proq tartırga mumkinlik beradi. Rahmat. Oyunlarga 7 komanda, 8 komanda keldi. Oyunlar kun bo'yina davom etacak. Siz qaysi maktabdan keldingiz? Biz Müslüm liseye olamiz. Necha komanda olib keldingiz? Birgina komanda bo'lib keldik. Mashina olmadi. Davom etib kelaverik. Maqsad menda endi jinglargami? Maqsad menda. Bizning bu ham maqsad yo'q, jingirgagina. Yara rahmat sizga, jinglar yo'llarga yasin sizga. Rahmat. O'zingizni tanishtirib o'tdingiz hali? Men maktab diskoltara o'qituvchisi Marzin bor. Rahmat, yara. Varsa siz bu yarışlarning yildaşlar o'tuvine quvonib turasizlar endi, evet. Bizda yo'q endi. Men o'zim basketbolni bir yaşlarımda yaratsam da o yarışlarga bir o'tkazib bo'lmaydi. Al yerda o'zlari isimlar o'tkaztirgan yarışlar traditsiyaga kirib ketdi. Men quvonchli, o'zim da quvonib turaman. Maktab ishidagi sportga olg'a ketishga intilish. Rahmat. Oyunlarda bir ko'p bolельщик var. Onlar endi o'zlarining har bir so'zining komandasi uchun jon otib turadi. O'zingizlar tanishtirib o'tdingiz hali, hurmatli yetakchilar. Uluş Yakmak Mektebi'nin direktörü hemşirelik vakıtta basketbol komandası treneri olan Ağın İler kızıksındır. Yarış qancha komanda qo'ydingiz? Şakmak Mektebi bu yarışga 3 komanda koydu. Maqsadingiz narsa endi? Birinci komandanın jingüü maksat kalgan ikinci, üçüncü komandalarını oyunga gelecekte zor bir komanda hazırlamak maksadı. Rahmat sizga jingüler, yollarga yazsın. Sağ olun. Siz qaysi avuldan keldingiz? Mektebi'den. Ayyo. Necha komanda bilan keldingiz endi? Bir komanda. Yaxshi. Bolalaringiz hazırlıklimi? Maktabda oynuyorlar endi. Oynuyorlar endi hazırlanlar. Oyun ko'rsatır endi. Yara. Sizga da jingüler kim, lekin jingüshi birovga bo'la endi. Siz qaysi avuldan? Yanolsu Mektebi'nden oluruz. Neni maqsadda keldingiz? Bizlerden de jingirge de bindi. Bolalaringiz bir ko'ratib o'ynaymi? Bağlar oynuyorlar. Hazırlıklı indilar. Hazırlanıyorlar değil mi? Uzun şey. Rahmat, yara. Я не мешаю? Bakır Miskatoviç. Oyun qancha komanda olib keldingiz? Bir komanda. Ayyo. Hazırlandingizmi? Hazırlandık basketbol kuruşuna ötkerelim. Ayyo. Yengasi kelib keldingda? Bir komanda olsa jingib qaytsak aybat ko'ngil bo'lar edi. Bolalarning birinde ishi ko'rinar, shulay deb. Eligina birinchi gol kirganda eshitdingiz. Bolельщиклар bek suyunmaydi bu golga. Yarışlar bir aybat uyushtirilgan. Ayyo. Uyushtiruv borsada yuqori urovenda. Siz ilgakda keldingizmi yarışlarga? Hali basketbol kuruşuna basketbolga bir shug'ullana boshladik. Shunga ko'ra yarışlarda o'tganlardan yarışlarda qatnashishga tirishib boramiz. Mana bu traditsiya kirdi endi bu yarışlar bizga hozir kelishlar bizga kelib sizning yarışlarga. Yara, rahmat sizga. Rahmat sizga. Bolalar qaysi qilsizlar? Aytagizlar, siz aytib oling'iz hali. Siz qaysi yo'ldan keldingiz? Shuganka. Shugankadan. Senga basketbol o'yin o'xshaymi? Ayyo.
Түгәрәккә йөрисең инде бит. Ярар. Җиңәсе килеп килдеңдәйме? Ярар. Менә хәзер уен бара инде. Синдә нинди тойгылар бу уенны караганда? Чек уйнарга инде бетереп. Әйе, менә син инде карап торасың, үзеңә шушлай уйнар идем, хаталарын күрәсең аларның. Әйе. Тактиканы күзәтәсең инде бит. Техниканы күзәтәсең шулай бит. Менә бу баскетбол уены сиңа берәр төрле файда бирәме? Бирә. Нинди файда бирә? Сәламәтлек. Сәламәтлекне яхшыртабыз, әйе бит. Вакытыгызны бүләргә өйрәнәсез шулаймы? Әйе. Җитәсеңме соң түгәрәккә дә йөргәч? Укырга җитәсеңме? Җитәм. Ярар, молодец. Сәлам, җиңелләр ялларга ясың сезгә. Кызлар, сез кайсы авылдан? Чакмактан. Әйе, сез уенны күзәтәсезме? Әйе. Уенчылар ошыймы сезгә? Әйе. Кайсы командалар уйныйсың әле бүген? 8 команда инде. Менә хәзерге вакытта кемнәр уйный? Чакмактан. Лицей командалар уйный икән, әйе, рәхмәт сезгә. Ярар. Сез командадамы? Мин юк. Әйе. Командадамы? Әйе. Йөрәкләр дерелдәп торамы соң инде? Дерелдәп тора, куркасыңмы соң уйнарга? Әйе. Без Ярар. баран бер уйнаган икән. Уйнадыгыз инде, әйе. Авырны уйнау. Шулаймы? Ни өчен авыр? Көчле алар барсы да. Көчле. Менә команданың көчле икәнен каян сизәсең син? Әйбәт уйныйлар. Яхшы уйныйлар, әйме? Җитез уйныйлармы? Әйе, җитез. Рәхмәт, ярар. Берәү генә кердеме? Димәк, икәүме? 12-гә? Ничәдер, әйбәт. Ярар. Менә монда судьялар эшли, счетный комиссия эшләп тора. Әйбәт. Уен бик кызык китә ул әле. Менә шунысы җайсыз булган команданың да формасы бер төслерәк туры килгән. Наоборот, итәсен алган. Чакмакның ничәнче командасы уйный бүген? Бу икенче команда. Икенче команда. Команда номер 2 уйный бит. Ярар. Ну, яшьләр инде барыгызны да бер төсләйме? 94-95 елгылар уйный шулай бит. Әйе. Шуңа күрә яшьләр бер. Монда инде без үзебезнең әзерлекне көчлегенә тикшерәбез хәзер, әйбәт ярышабыз инде әзерлек һәм көч буенча. Әйдә, политик билет куяш. Молодец, так держать. Birinchi o'yin avvalroq bo'laymi belgilab. Rinas o'ziga bora, ikkinchi Tuba Karmikovda. So'nggi vaqtda shug'ullana boshlagan azizlik kursi bo'lakay.